SASCI thu buai hi engtia lo intran nge ti lo ngai ven ve te le tin khang ba ka mun ruwa ka hian kan headquarter hian kum khat ala omla hian avil tu aru deu emaw open deu emaw za som riet za som kwa deu tho chu kan in da lu fe kan ving char ai mele ba ka avang tu kan da te kan sum le pai an mo chuan headquarter atang a thei ang special assistant SASCI manginemo ACDP manginemo himani party sum manginemo annuai tel tami khang avang tu kan titikan an bial in kolka an ving char SASCI hi Special Assistance to State for Capital Investment Kenya India Policy niya loan ani SASCI a controversial tak san pero chu inthlan dona anun pe ko fa ania emi SASCI sum hi October ni ruk sang ni som thum le pathuma expenditure sanction hi sawrkar in adong chawani tichuan October achuan in inthlan boruakin ito election an puanga tichuan model code of conduct kha enforce ron nga ta SASCI chungchang ang panlak na zongchang pa tok tek ani lo thelo ani tami ba de hian emaw za chu process man niya ta chuan agreement te sign a letter to proceed to work te po emaw san chuan an dong man ani amaro chu model code of conduct enforce ani sina ka chuan to pani ta kan sia dangin tilpo de mai chu he SASCI hi election fund ang campaign fund ang kia ta man tumna rilu kha party chenkat rilu om chatani chu avangin asset capital investment ani anga asset siam na lampang ain inthlan na chak tumna tute mipui pawisa pek vatumna campaign fund ang de kha ngai to na alian viawani construction off road from Parvatui to Zautui 6 km antia chu minoi chon Pailen kuwa ta thawh te dilzol ate saitha ate chaltui ate pukjing ate parvatui ate tuazol ate rulpui lima ate ailong ate west lungdar ate khorinhim ate nga ka ansem som ka fak mai ni chungang chu ania asset siam na angkong kha akolo akopro le chunga je wang chuan sawrkar in thla ka contract thokai lo ten thaw ven duwa bokor dar humai lo ten hum ven duwa cancel thei danom lomi ti ngai to na lian viawani utilization certificate kan thelu thei don lova second installment abase lo sani chu rei langin kan ui viau chungin a thawk tu ten an thawh miao lo chuan second installment ka point of clarification contractor to hian contract work order emaw a letter of acceptance among don hian a thawh un chung a duration a khawm thina khami chung a thlen ma khan lo ti dang lam ngot thei po in alang lova chuti rol chuan utilization a hi na zo to nuwa the thak ani ngai lem lova heng PMJ at PM JSO at the po chuwan chuan sawrkar hian khalam zong kha chaktaka lapse no lan ngai tu na mang thei lom ni Post speaker kan state fund ani lo hi SASCI ania guideline fund ania part 1 part 2 chu tianga om ani period anne ni chuwang chuan khami chunga contractor ten aning khung man lo chuan la thawk lo pui la zo lo pui utilization certificate pe khachukan tum velo do soi kan tum velo speaker point of clarification khongain ka question a pu khana omrenga model code of conduct in aphuar lo chia khan thom tum sung sunga i lamin verbal instruction an pe a voing ni thlenga thaw tir lo pon lo mani thaw tir vek turani pakhat ma khap an ni lo chuwang chuan kumina SASCI a vaibelchhe sa study kan ku te chu kum som na liam to chu tur ka li to sia
kan panset pas pasak per kum som na vaibelchhe som pasali na kumina lu tuli do ta sela kan pu pen so sila an ya te to ka dia ato Allah te so ka kum som kan du kan du do ni ya rul po ngai ko point ka ring lo fiam chuan ti dan pen chuan intia kan ro chaka ai tai lu chomei do na lo men ta chu ti mai ni SASCI chungchanga hian do ta UC zianga ya kan minister in do tin bul kan chan do na mal som na kan dong lawanga kan lawa fon mal som na ki poimo ber vaibelchhe san ni kha kan ui khop mai do ta bul kan chan chuan kum nga chung hianin mal som na kan dong lawang ti kan lawa wangin UC chu kan ziak ta lawani UC kha la zo chia lo maula ron thelun mai ro an ni berinan poiti lo chuan awa thave kan ti ve mai poi ni lapse au hin ta ni kan bible kan en chuan ke ni chuan lalba ti na wangin kan ti ve lo ani kan ti ngamani